Zamislite narod koji prihvati umjesto kralja bravara koji se zove Josip. Zamislite taj narod. Zamislite narod koji zameni vojvodu Živojina Mišića sa austrougarskim kaplarom Brozom. I još mu to priznamo čin maršala. Kog maršala? I zamislite jedan narod koji zameni Boga sa Titom. Ali taj narod može da ima budućnost. Taj narod to smo mi, to su Srbi. Jedna šizofrenija duhovna, jedno bezumlje. To je zato što srpski pravoslavni narod na kraju nije pravoslavan. Jer mi ne živimo sa Bogom. To se vidi u našoj svakodnevnici. Vidi se po psovkama koje čujete na ulicama. Zamislite narod koji psuje Boga, a vjeruje u Boga. Mi vjerujemo tradicionalno u Boga, ali ne živimo sa Bogom. Evo, slavimo slavu. Vi ako pitate pravoslavnog Srbina od Banja Luke preko Beograda, Crna Gora, da li slavi slavu? Da, svi slave slavu. A pitaj ga 5 rečenica o svecu kog slavi ne zna. A slavi slavu. Što znači da i ne slavi slavu. Da je taj događaj za njega događaj ždranja, opijanja, naravno ogovaranje, psovka i tako dalje. Jedna bahanalije najobičnije. A ne onaj molitveni događaj. Ljudi su debili, to je činjenica. Ljudi su debili, zašto su debili? Zato što roditelji ne prave decu iz iskonske potrebe da rade na nekom drugom biću, nego rade to radi reda, jer to tako treba, jer ih goni biologija. Jako malo dobrih roditelja. I dobiješ oštećeno biće koje veruje u budalaštine, priča budalaštine, šeruje budalaštine i nema uspjeha. Zavidanje.